Dobar dan, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu otkriću vam par tajni kako možete vaše poslovanje podići na viši nivo. Kao što znate, u prirodi se kriju velike mudrosti. U današnjem videu koristit ću analogiju između prirode i biznisa. Tajna broj 1 su koraci. Koraci su vaš temelj. Isto kao što u šetnji koraci vode do cilja, tako i u poslovanju bitno je imati dobro postavljene temelje. Vaš poslovni plan i strategije su čvrste podloge na koje treba graditi vaš uspeh. Druga tajna je rast. Kada poslovanje počne da raste, to je kao raskošna krošnja drveta koja se širi i pruža hlad. Kada vaše poslovanje počne da raste, otvaraju vam se nove mogućnosti, a pre svega povećanje prihoda. Treća tajna je svetlost koja simbolizuje proboj novih ideja. Sunčevi zraci koji prodiru kroz krošnje drveća simbolizuju inovacije i mogućnosti u poslovanju. Stoga, budite otvoreni za svetlost i inovacije koje možete pronaći u svojoj industriji. Tajna broj 4 je očuvanje zdravog ekosistema. Kao što se u prirodi brinemo o očuvanju drveća, tako se brinemo i o očuvanju zdravog finansijskog ekosistema poslovanja. Potrebno je redovno pratiti finansijske pokazatelje i prilagođavati vašu strategiju za dugoročni uspeh. Bez obzira na to da li šetate kroz park ili upravljate vašim poslovnim putem, uspeh zahteva upornost, prilagodljivost i stručnost. Ukoliko vam je potrebna podrška na vašem poslovnom putu, kontaktirajte naš tim i zakažite online konsultacije. Pozdrav!